Hii ni Weru TV. Nkethi kona ngucukire nkatho cia mwanya muno ikwithirwo kiona kanya kwatane about Nteto cia Weru Thaa mwanja cia tariki 30 mweri wa 5 mwaka ya 2022 beto WINNIE wa King'ero tukiambiriria ni ati ngwataniro ya Meru kwanza etongeretwe ni Senator wa Meru Mithika ni beye na wira ne bathurwa bagaukiria yuthi barabe na bie wanto tumairo theri ya siasa kwiguna kaitene okaiba menerete thirikari ya gavana Kiritu Murongi no tubo kuthukanga kwa barabara kumakiridine oro weta miathene no tumiri nyambeche cia yuthi campaign ni antoba ukiria barite ya bentere cia Oro Stadium meshedhone na araba watiogene mubunge wa Tigania West mwandiki wetu wa Nteto Kelvin Kimathi na kinyete ntere unomba kwithira etuthuranira riboti. Murengo iwe kundi kia Meru kwanza reo Senator wa Meru Mithika Uro ukinanete kia gavana na munini owelinda kiome county ino ya Meru wamwe na mubunge o South Menti Kathuri Murungi ure ukinanete kia Senator ibo wataniritea mubunge o Tigania West Daitari John Mutunga kia nine kia urwishngone ubunge o kiri guguna ilabu bia misetho mubiro mauru nkulukira bumirongo inana na madhaga ya misetho runguro tethibwa mubunge oyu Mutunga Mithiko wa mwana munini owe ibaikite urane bokire thukembe the bruthirikari nayo iyite nikenda bareko tumairo burabo tiagirini ya siasa muno siasene youth talent sports artists kuona nyakwe na mwinio mwega muno na nomo youth ko wigo kumaanisha buena talent inyingete untapped naoni kuhakikishira youth tokaita Ngoge na mheshimiwa wenu ikenda tomba kutap your talents na ikenda tomba kuchikoria kakwendo bwera antobeto ba vijana Tigania West mobango yoko banga kukoria vijana teoba handout neko banga mbete cia thirikari bonenkerwe boritasio biashara borewe bonembia cha wikianga koro cienu na girlfriend cienu saluni kala ya kabange baba bui tureamwe si mnapendelea hiyo ukiona vielea vimeundwa ukiona vielea vimefanywa nini mkuluki batiti itakudhombia thirikari Meru gavana Kiritu Murongi thai kumaneno kwa mwakwa mirandi mwanya county ni oiji umenye kuthura thirikari embeane mana na bokea wetera no ntoke ng'ang'i kiarere kurita ngweko imbesa ke weta ntoke keinga ila nyomba kebe yambia umenye bwa mbere kere yake abo angiri no atoka check budget ya county public participation meetings kedide te budget ya ngiri dhano oke muntu umwe kebo angiri bomenya kebu yangirinya dogo wata no ko bwere mbesa ireko na bwe yabwe ibwake wetana enda beba iyo mali njirere thithirwe prombezi munya weteta meathene nora barabara we kari na arua kinyanka na te ng'ombe tekaraja barabara eu no to thirikari ra yejire kenyamage gwetwa king'ang'i yejira ya tanto buruba Meru na gwatwe kwate mo Meru kwenda gutethia barabara eje tare ya munyare kiombe munya gavana ne barabara ya ntoba Tigania West nikenda bumairi ntobia gweta thokone kana ne ate lakini ore kari na aru ankorigara
Edho kwena ngavana Meru, edho kwena deputy ngavana Ntora eje, me am very surprised indeed. Bunge obakiringira ndebeji batitiete kunjia nkumenje munini wa Rais William Ruto kiri mwingi kiathone kia misetho. Batoto gwatene na William Ruto kuma Nairobi egoro national government. Na county government twena nchamba yetole Ntore ibuja mere Ntore nchamba. Na ate kwaga sindio? Tumwekere ngavana wa Meru. Na kama shinani ale seneta wa Meru. Abo na ngaja na tane bobo baire. Boe sawa. Boe na imani. Ambo nezo boe na imani na leadership ya Meru. Nkiripotera Weru TV kumatigania West mbita wa Kelvin Kimathi. Ntukomwa kinyume ya ngavana Muthomi Njuki oteanilia munini wawe Francis Nyamukagwi mwana kuyokia minister Waremi county neo nende siasa chiete kio ngavana bwatharakanthi ni chialokete na kwache muthiolongo na Nakagwi maishumirete no katha mutongera wa Azimio Raila Odinga akiwa na retete miradi mingi tharaka ikilinganithwa na munini wa Rais William Ruto wa Kenya Kwanza. Kagwi mora wonenie wendi bweteke kio ngavana netete mbere na kuweteke kiambiririe mara kireta chuka na nende ne kaita katharaka ya buratu tariru mwandiki wetu Nteto Martin Mugambi. Tugwe mwenyuma ya ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki gutejaniria munini wake Francis Nyamukagwi makirichia chacha kagitaka na kuthukia minister wake Waremi Njweka Ithungu arita munini wake kirichia chacha kagitaka. Chiacha chia kaunti ya Tharaka Nithi ndi chiambiritie kugaruka na gutuika cia kuthiuruka. Tribal kana kabila tukuthura one mara ya ina kanya nionire kanya kangavana chuka nilonire kanya na itokoria aruaje bau baire baitokire kinyamu Tharaka nwe kinyaringirie na njara twaga no atwarie raundi enu ngi gatukuthira raundi kaire katuruthata. Engineer Kagwema akiaraniria na ndiki ba Nteto augite gitigi kia ngavana kiari kiri gicigo mbunge kia Mara kiathungira kiri gicigo mbunge gia Chuke gamba ng'ombe na agakaiko kagita ga gicigo mbunge kia Tharaka na bo kwithirwa bari na gitiki na tiga kuri we uri na ume oteana nkinyo bundi bwa kuira Tharaka Nithi na mbere tiga Kagwema. Tiko di rotation for nothing. Kana gwira muntu atakiomba. Dokiwa manto Tharaka kwena muntu ora most experience. In terms ya thirikari no iliyoko nontunde na 5 years na thirikari ya Nairobi. Inyande na experience ya miaka karibu 15 na one time ndi assistant minister. Though inkomi ya thirikari sio ndo baibuli kurudho. Therefore kudhongera thirikari ni kudhongera nkiruta wira nonto tuna experience yenu. Iguru ria umeno oteana nkinyo bundi bwa kuira kaunti ya Tharaka Nithi na mbere bwa Francis Nyamukagwi ibugwatitwe mbaru na gukathwa mubunge wa gicigo mbunge Twekareke Mbiuki. Maendeleo maonete merwa Meru town ona nyomba nyingi ona idiira wonaga ya mpempa ya afya ona ba Meru Central Pharmacy na tukagieria tinda to yantu bage lanja Meru netitwakire. Lakini kuma utuona Meru ne laje ile muno services jikulaja that the time the leaders then na to di Tharaka Nithi badile kwa moi tuambie kurira tuamba kwa na district no la tongoretie hiyo maneno ni Nyamo Francis Kagwema wetu kwa naye hapa which we need to celebrate and the history tumba kusensia history. Kagwema akiringithania utongoria bwa Raila Odinga na Ndagitari William Ruto augite kaunti ya Tharaka Nithi nitethekete na Raila nene ikiringithanua na Ndagitari William Ruto agitaraga mirandi kathumba aira ejitendenia kaunti ya Tharaka Nithi yumanetie na Raila akiugaga Raila kathukirwe na atongoria ba kaunti ino. Kalonzo na Raila liba kuri na Kibaki. For example, where I come from, Tharaka. Tractor ya mbere brand new kuma South Korea da nenkero Raila kuri na Tharaka. Brand new tractor. Barabara Materod da nenkero Kibaki na Raila. Na yathukua ndastanga kwa Raila ali minister wa barabara na aonda mwindi achokere na thirikari yaruta 1.4 billion extra guchokera kuma thuci mwanga chakariga katwa muthukirie mbere twinthe na nio ndio
twajire twa campaign rira kwari na macindano twa muthukia twoni antu bai muthuku na manto mamwe na nini indi uthuku bura ibubu kureta thina thagora na ira ni mwega. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Tugieta na mbere ni ati Bishop wa kanisa ya Methodist Nteto ya Tharaka Samuel Njagi na atarite ya Kristo na atongeria Bible bategete kirwa kunikwa metho na mbeche ni barabocho atongeria ite mwanya awete kura kui gutuma muringi kura kakulokia barabate kubatara na muthiene no yakainyeleka. Mwandiki wetu wa Nteto Paul wa kabithia kuma Nteto ya Tharaka na ututariria cio na njira nkinyaniro. Aikariria shirika makanisa ya Karamba Methodist muthenya gwemthe uranwe musikabu wa Tharaka Synod Bishop Samuel Njagi narutite mbito mono kirembe ombithe gutigiri bakuga there na bati gwitigiria gutumirwa botho kukagitaga kaga siasa ana baithi ibageragia gutumirwa na njira nthuku mwanka bagatuma kwathuranwa na kinya kwathukana gutuma antu kinya bo bathukana na bagaukia ndoa gato kuga tiri ana betu bamenye kuga ari ndira bakoiwa siasi nthuku na bambirie ku utumiria ukiri igitara ithurano timbe ombithe gaki tantu baithi bonka itutumagira njira ithuku tugaringa chiacha chia ogeti na irumi turuga bitikethera birio Njagi akiruta mbito kinya kiri ana siasa gutigiri bakwendia sera ciao indi ti kuringa siasa cia kugania mugongo asiacha betu bari bakwenda ite bamwene kuru bangi na kuru wana bari kundaka wana ari no bethero bakirombaga ite bibi ibaringe siacha ciao na thiri muntu auge buraka ruthira antu barakwenda bamuthura kenda boy 10 agitumiria there mono kagitaga kasiasa ciendere kuwata mwanki aga nthiguruni mono tutigareke antu baturingithania twambiria kurega na tuye nthiguru yetu turendekana na ukiri mbathukaria cionekana igitera ciacha igiterere ciacha tutie uchiethia ichietu mugongo wetu gunthe imuntu binafsi umba kwithwa na mathu tamamu na turegane nwe kenda nthiguru yetu ithirwa ina ukiri indi ugitera ciaca na kinya nyuma ya ciaca ciathira. Kiripotera Weru TV kuma Nteto ya Tharaka bitu wa Paul gwakabithe. Kaunti ya Meru Ekuru Kathomba ni baishumirite na ukumarwiro ni rochwete kia mubunge wa Ekuru ori uragiekaririte kaitene ka Kawira Mwangaza atumirite kumagaruka no chwete kio ngavana bwa Meru Nkatha Kathomba nindi ni baisheanite kenda kwewa kanya akautongeria araite kio nanite ushindani bunene yikuchilete nyaro iri kiumbe. Mwandiki wetu wa Nteto Boniface Mongela na isho kana nacho anite na Ekuru bano tukwana nthi na Nkatha kenda wikuo gambi na kiroto kio kia Ekuru Meru na kine gichunje kia mbere kia mwanya kia ronoro ankindano cia Ekuru. Ndeve ya murungamiri w'Ekuru ni mwende bithanthatu iri kethire kioro kirwa kura kire ito bionde bioringiria kura ndene kaunti ya Meru tariki 9 mweri wa 8 mwaka jotore igitiki kia murungamiri w'Ekuru ndene kaunti ya Meru oje itebingi kushirikia Rori Kathomba bamwe beshwagaria mbere bangi nabo kwa kagita kajathatu kerero gonoro rweturo mwanya nkindano cia Ekuru ni chunche bire chunche kia mbere tukethira twibamenya igicunje kiu kingi nakio twithira twimenya mibango ira beno kire ntuba Meru kwa miaka 5 hatiri rieto ijinie dithinkatha mwirigi karambo kaire memo masafi fresi tenkirote biriri kiki bensunda boy imarieto aja mwaja tetani okuthira tiki kino kirinjire nyingi ndene kaunti Meru hende urakiro shori atiri baba umetena bashariroko kana no kweka mono chomoro chiao niriko abatuire Nkatha Mario Meru chariri kwatunko bambeta Edith kana inde kuteza kwa chonde jata kwa Edith Nkatha mwirigi kwatunko na
maisha jara kwa mengi ngori tenko bota betawa Elizabeth Karambu kaile mia tawe mama safi wekero monoku na ino twana tu twinge tutano andasharerwe Ntakira Magondo village mukuru weta wa Ntere Mbogori nyawa ari mujumbe Akimboi ni mushiari kana mwekuru ndi musiasa na ndi mubiashara ndi mami wa twana tuthatu Felicity Nkiroteo Biriri mwana Meru uchariri Meru urereri Meru ndi nana bathatu ndi mwekuru mtu onu Nkirote Kithomo kiona kiori pathomete bakinyithia ko kithomo ndanjiririe Nkobota tathomere Stella Maris foundation yakwa kuma undeta primary kuma class 1 mwaka class 4 then ndathirire Kikane kuma undeta St Mary's Igoji ndathirire my high school ndetwa University of Nairobi kuthithia my degree in civil engineering around 2010 to 2015 ndiko thire ndachokera kuthithia masters kwa era tweta MBA ndathiria mwaka 2019 Thai ndira kwikuthiria my second masters it's a master of science in civil engineering and specialized in environment water treatment na sewerage Nkirote ena bachelor's degree in human resource management aina master's degree in peace management na conflict resolution na continuing PhD student wa leadership and governance. Yes, right now diploma holder na I'm almost graduating. Yes. Na degree. Na kumande kuthiria form 4 ndakuruka ndeta form 5 and 6 Highlands Girls in Eldoret na eta wantu kui Moi Girls Eldoret. Kuma au indetre college Kenya Science Teachers College ndathira teaching dauma Kenya Science ndeta Secretary College kuongera ume bonge tuendelea kumenya mbere beja kushogitiki kia murungamiro kurunene kaunti Meru patuire gwitangugire ko ndari chairman Meru County Investment and Development Corporation gitikio kia tumire ndathirungamira yonde ndona utonga Meru na Araburi ndona thina cia Meru na yarire ndona potential ira twinio kuthiria thina ira twinacio na ndona nontu ndina experience eu kana umenyo bu ndenda gwithira ndi part of the change ndona igwega kuthithia brokerage insurance ntu ndarire kumenya mantu insurance mono ndathithia Standard Insurance agents na mukuru wakwa no nyawa umangugine ambiria biashara ya kwendia ndawa ku import ndawa kendagia na ndiro twagwatanire na ni ututhithagia mwanka thai ndiraite miaka 5 miaka 5 National Construction Authority ndi civil engineer ndira department ndite tengo department itatu research quality assurance na go train mabundi kinyanira bonde bugite bedre to botongerie na makinya jojo tongera bo bwega no garuku no jedre tomatomwa na jakonekana twende mutongerio kanisa Women Fellowship MCK ikundi ne biekuru ko mbere twambiria inyate ikundi ne biekuru ake but ene gathering nyana unda ari ngugene twethera twena committee fulani bakagwe Mrs Kaile miano tukwenda a chairman irio ndejire kumenya kumbe ndina gift we otongeria no kwira otongeria bokwa kana otokeria bokwa is a calling tete untu ba wichikira ni mantu jai kire system yekwa yes so kuria biuria bira bira ibyo bikinya byatumire antu bampari twa bensunda tiri twa retere akwa ria kibande kinya kithira thai ni irekeri nontu bwa irio antu baichi muno inkare intongerete aritwa kuma first year yonda tonire bunge sonu ndari representative ora teta Hansard manka jwa irenda vice president osonu jwa dato ronda turende the first 2 months secretary general na joina ijuna nenda rekirie leadership kwa university recommend other leaders behind me kwa miange huyo onde neto pantara avatara mtu tibui kwa ndomba kuka ndene experience enda savari topo kama unamono kiseniti na university council
nkirwa magiti no uni ningwa ndathuganirie na ndamenya ngeta gitini na baraba tegete thai uti muntu I think wotira karamiro igitarira no tu uti I mean ndida kiamicemania kwa ndininka mbita mantune yakwa ndininka na rira ndiracemania na gavana Kiraitu nkamujoin ndacemania MCAs on the campaign trail tuketha turi amwe kinya MPC bethera ndina micemania na bakanjoin teamwork uni ama team player na ndiko inani undawira teamwork etibwete kurwanirwa ati mtu akakwitha team player i project ntuko erojo kiri gicunci kia biri na kia muthia tukethira tumenyethiri bakumenya ngugi ciao cia giti kia murungamiri ekuru babangite gutumira mbeca cia gafu atia na inya nkoro kinwirigiro bwo kubokudia kurubamiro kenda bagia witikio nabo. Boniface Mongera, Nteto cia Weru. Iboya Boniface Mongela no ntubori botu atonekanya kunogo kanini ndi tushokerete na Nteto nkolokio kathiro mitambo. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bya kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untubo waku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Edith Mwirigi, Edith Mwirigi, Edith Mwirigi. Iweto kwenda! Mugeni Nteto. Marita mbeta kwa engineer Edith Nkatha Mwirigi. Nde umwe wa ikuru baraba guchwa giteke mama county zakira tutaga Meru woman representative. Nde chwa giteke kija mururi kiombe kana independent candidate. Nde na mibango mingi irambangirete Nteto ba Meru na uni nde muchiari na nde mu youthi. Inkwara thina ira chonde Nteto ba itaira tuko shonde. Nde buromba na giteo gikinene mono tariki 9 mweri Joanana pompe kura cienu. Ririkana kondura ikuidura. Wakiuraja Mama County wetu ni oreko. Edith Mwirigi maendeleo, Edith Mwirigi watanero, Edith Mwirigi. Mbeta kwa John Kireria Mubobia MC wego jistu wonti mbere ningucokeria Murungu nkaro nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego jisti miaka 10 na ningucokeria ntubego jisti nkaro nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego jisti tariki 9 mweri Joanana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana beto ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite kia tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na ntubetu bona akwendelia thokone injega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka igojisti kende rweli ntura injega
ya kuleta kinya investors. Undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego jisti mwekuru mukuru atanabaye na alibachia tariki 9 mweri Jwenana umero kire ulingire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote. Katho cia mwanya muno kwithira witete ambere kurumira Nteto cia Weru Thaa mwanja twicokirania ati Antony Boreto batikaga anwe na misingi ya gisiasa kithurano kio no ntungwataniro-ini cia gisiasa na ni cia kuguna siasa kiaria kanisani ya Kiajai mutumiria Bishop Harrison Mweti awite akinya baba ingi bethera bakithange kira siasa na bakaolelwa nyumene uti mwanya yo muntu na oronge ni arawite ngwataniro ino ira cia utene cia NASA na Jubilee akiwa ni maugaruruku ya ya kiombete kwithira kibwitha kwa mwandiki wetu wa Nteto Mukiri wa Mithika ena shina jire nkinyaniro Egitenere mionkia siasa siama na mirongo etete na mbere kumuntu anku muskabura lwamirite kanite tia Methodist saketi Kenja ya Harrison Mweti na rombete ya Kenya kuimenyera bate akatelwe na siasa na tia mabiao. These are the same people. Hakuna tofauti ya Azimio na Kenya Kwanza. Sini wale wamebandirishana hivi. Wale wa miaka mingi tunawajua. So the only Murungu wenka nuomba gutwa the right person. Nuomba gutwa mutongeria o mwega bonthe iba mont utegeni nyagu bututaka. Ubategeni teni ukarende na karamu. Wone baungene o barabarare Jubilee bainde barabarare Azimio bainde. NASA bainde je bakonasa ndende ande baranaso nusukirenderea the same people. Okaitene kau Bishop Harrison na rombete kanisa kulwa mamwanyene na kurombera nthe Kenya kaitene ka siasa sietete na mbere muno egitenere sietete kwa mbererwa buru. Kinya kura ikaiwa. Uwa kura ikuiwa. Kabuga Murungu aterigeria kura uwo kuya kura muringa umo. Athithia wezende. Ende batu tutekara kuga kura ichirairwe. Mutongeri ora wekairwa kanisa yuga atwere tutotemenya ora Murungu akwenda naye nontu no okererie Saulo no keria ndithindi kwa tukarita ngwe na atongeria bara mwathani akaeja ende kanya geto thai ikoromba mwathani atongeria bara akiri Murungu na bara bakatulitira ngugi. Bwana Yesu asifiwe. Na tuchoke turombe mwathani abagwata miromo nontu muromo jojo muromo imwange sendete tuomba kwaria manto na jakathuka turombe mwathani riria bagutwariria baria manto jaraja gatuma Kenya ithira ina ngwataniro na twithira twina thiri na twithira tutikuthurana oja ura chief atwira kinya muntu eja batu itumuthikire tukamuringira gituma thikire ni uge agete atia ete it is you ogwigwo ka make decision imutongeria orikyo kathura batu turi a Kristo na bara baromba na ma turombe ni mwathani wengwa no gatunda direct mtore genuine na mtore gatutongeria bwega. Bwana Yesu asifiwe. No ore tukaewa maromba ijagarura tomba kunengero inye mutongeria otebu itugaturia marua kabuithwo i Murungu. Miariewe ne watimbaru ne atongeria baraba okarie karone kia maromba nterete Kenjae mantu yara manene muno tweka ki Murungu kenda ya manini athira ki mantu ya manene kweka ilio twetikia kinya kanisa ekethera na thina Kenya twambiririe niau tuwe Murungu na arwame kiri mantu yonthe na yige kanisa kenda tongeria mongo yetu atongeri Murungu na njira nyingi Murungu omba kuyana njira ya oba utongeria akayana njira yawe ya kuyana atongeria babeya so ibonto tukuria atongeria bethere bena ukiri itare wochalana ikenda tukaomba kwithira tukithikira na tuinde tu bare atongeria ikenda bakaomba kuwa bara bakawithiria antu ba Meru County na
guira bakarita na ira batierie Antonia we speaker Kaberia urakinya kurombetikia seneta kithurano ne twitete na ikite wira ne botira wandikithania bo makanisa ibo kubwitha na mutaratara yo mutho na yorayo batire urita muntu akirinjista kanisa akathirie mieri 6 ai Nairobi ni thinene muno uchoke marriage certificate ikurithithia annual returns urita Nairobi onara kwa registrar general bishop atura nao reverends batura nao bachoketie returns kinya chiumia bithatu niki untu tutikudevolve manto ayonde yeya to the counties kuthia kuina registrar of churches returns ya chokwendene kinya counties kenda ba athinjiri ba Murungu na Kristo batikare thina na bona manto challenges mingi sheriu nengeta senate ya kuthithieria ombere nkiripotera Weru TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika. Na kienda tuweko ni michezo ni ati ya youth baraba shedha kaunti na Yembo ni bakuromba thirikari ya kaunti wa muna ngwataniro ya tongeria mwanya kubanga michezo ya kaita konde no hendetere banga wari mwake kaita ka kampeni no ntwe banga wari mwake ete kuguna youth okuria biewa bio kaiteno ka umubungi wa Runyenje Serik Mushangi na mirerete thirikari ya kaunti wikuremwa waka kieni kia michezo ya burato kuri mwandiki wetu Nteto kuma kaunti ya Mburita mwaniki omushiri. Athaki a mubira wa maguru thiini wa gicigo mbunge kia Runyenje ni maravoya thirikari nene ya kaunti vamwe na atongoria ngurani gukorwa makivaririria mithako kavinda konthe no atete kavinda ga siasa katheri. Marauga ati ino ni gukorwa ikimatethia gukorwa magikuria taranda ciao makiria ikiringanithua na kuthakaga tu vuva ya miaka 5 kavinda ga siasa. Talent iraurira bare turauka na tournament just vinda ya siasa ciathira ukatutiganirio kathie niko ituminira kwira tournament ni over a short time no a league ni long term no nyita kogwa a league ni kumaiga kivaro ri tournament ni makoroma na kunja no tondu megwa mbesa ciauka ni macoka haraka makienda kitita kiria na varia marenda thirikari nene gukorwa ikiukiriria athaki ngurani aria mari na taranda makiria gukorwa makithaka na timu nene cia nthi cia nja. Wauguo ni marenda gukorwa makigwata kigina makiria ya gutetheria timu ngurani kugura kiria kionthe marenda vamwe na kuthi na mbere na mithako yao. Nwambuge thirikari ni tete athaki aingi muno na talent nyingi muno nwangera gikugaga wa season at least magaukaga trials magaukagereria vijana kuma under 16 under 21 na andu acio engi mekurasa at least tukorwe turererera athaki etu wa Embu me abroad. Police ile iramekwa either they not to devolve in the county government, they not to na mheshimiwa Karambani CDF kogwo ni national government. Kogwo in the national assembly no amvoe police ile marathonde kama na sports mbesa cia sports ni iraurira devolution muno. No ambori ndise kana kama ngavota ku uplift devolution ya sports mame soke national government ni gotone mbesa kuma gwe CS kana ni ata ndiramenya ndingere police ni situ ngiuga ni cio mangavota gutethia nacio. Na varia mbunge wa Runyenje niwe Eric Muchangi araruta mavitia thirikari ya kaunti ya Embu ni undu wa kuremwa kuthondeka ivaro iria cieku cia mithako na uguo gucungirira athaki gukorwa mari na kavinda karito muno riria marathaka. The government and especially county government ya Embu no ningienda kuga county government ya Embu ni tugwithitie vanene muno overall wa nurturing of sports tondu wambiriretie kivaro kia Embu stadium kiria kithondeketwe na hundreds of millions gitiana thira ugakuthi kugikaria ta kithaka nyaki kuiga na kurema na kutu kunu ginya andu na yuthi mangigo mangithakira ugaguka ivaro ino cingi nina nini ta giki kia Runyenje wanakio ni kirekereretwe na county niyo vetwe mbeca cia gukorwa kiruta wira uyu ugakuthi ginya area no andu aria makorwa magitumira kivaro giki athaki wana mashabiki mategwa kuthi kioro magenda kioro kuri ugu kwa neighbor ni maragia miario ino mari kivaro kia mithako kia Runyenje varia tournament iria igwatiritwe ni CDF ya mwena uyu na mumbunge Eric Muchangi ikugendaga na mbere. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.
nkatho cia mwanya mndu kwithirwo watanirete aunia twikire gatanto Nteto cietu cia Weru Thaa mwanja kakwendera kaita kiana ntukwenjia yori tharimbo bya murungu mwene nyambito Winnie wa King'ero.